Wanaitwa madhidi wa ruberu ni Maureen Kiremi na ngeto Phineas. Imanatu ito tukweta na mwankumidhiano kithiro kilo nyumendeto. Kuina kalono ndeto charu dhidatu ikambiria ichichungwa. Burungamiri waritingo bichine ya gavana Ndaitari Julius Bijiwe na MC wa Gembe East nebakadete mututigi Daniel Sniper bakiwa ni nchamba ya Meru. Sniper urauragirwa Disemba mwakeni wa ngirili mirongoli na idhatu na mweri yokyo koneka mutonga kathikwa Jumaa ni nyuma ya gukara nyomba ya gweka kwa kwimyakeli. Atungira baba ugite kuthikwa kwa Sniper tikugaba guchindwa indi bakethira bagitana mbere na kuthiatira notira kioto kyake kikoneka. Ndi kwenda kuga ni bwega sana kiri family kuya tumbete kugwatanira twinde turi amwe na twina support ya thirikari kwithira tumba kumunokia ni migambo ya murungamiri wa ritingo gyobisine yanga bananda Dr. Julius Bijiwe akiadia kagitene karamutigaire Daniel Muthiani Sniper erigiri kono kwantu kwa Juma ejentere chakaboitu aliagwa timbaru ni MC wa Sniper Titus Muridhi akiweta Sniper tamtware no chamba nethirite akirura kaunti ya Meru kende kona uru andiba kiromba ndibi kithure kindike gutigira na kurikia nyumba ya mwekuru wa Sniper kubakira bakiuga ni akinyana gechunje kya mirongo ena na kumakirigana bakimuria nethira kimirikia na kumikira into biandene torethirite akeja na wirane na nkuru kibakirombo ndibi kindike kwithira getigira barabara ira charombi thatu chithire chikethithwa kenda chikethira chikerika na iko gya Sniper. Nangichoka iliankado sana Deputy President of the Republic of Kenya nundu naugire agaka nyomba no uaka nyomba ya mwekuru wa Sniper inyakethira tumandu tumoto nyomba tutirikitie nangia pila inyakiriwe ombe kurikiria mantu jonde. Number 2 kwina antu batoro chumburo nontu bakesiwe Sniper in DCI. His Excellency na Ondre Nengo tika dai mwanki yora orete still even though goran DCI bagoria bakaholo bakambira bachumbura rengi ngenda kwa ntoba set free completely ondure muntu chumbura ene ntobi yake atekwa na freedom yo bitumire makosa akito ku request nontu community to amere very well that barabara ikabu nontu bashimira Sniper Deputy President no ena kigena kina kiande ne bwidi onto genda nto barabongo bone bakweke heshima Muthiene atongeria baba ruga toka bano kya Sniper ni untu bagukira indi no kaba kwenda nja wethire kigitathiri na nkuru kibakiuga na bakeja na wirane ati bageta na mbere kurura kioto kyawe monkare gikonekana itukomya kesi court nenya Sniper uru kuno ntu request ya family teka to kwa mantu ya Sniper justice case continue telo no we shall fight to the latter mwanka muntoro umisre Sniper justice yombe kuonekana kenda family dherena dherin korone chokeri nkado sana the governor of Meru Reverend Mutuma ntaithinkia nontu nwe ugire nandi mantu ya gwita gukinya mwisho mantu yegie mantu ya kumunokia na nyari ikia kunokwa bandu justice ikendelea kuthingatirwa kuhakikisha Sniper akuona justice. Keripotra de toshawero reakwa rieto ni motuge kare.